Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi 7-chi chaqiriq Xalq deputatlari Qo'ng'irot tuman kengashining navbatdagi 28-sessiyasiga 2026-yil 27 mart kuni Xalq deputatlari Qo'ng'irot tuman kengashining 24 nafar deputatdan 16 nafar deputat ishtirok etmoqda. Kvorum bor. Sessiya O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2021-yil 16-iyundagi P62 sonli farmoni talablariga rioya etgan holda ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ridan-to'g'ri uzatib borilmoqda. Xalq deputatlari Qo'ng'irot tuman kengashining 28-sessiyasi ochilsin degan taklif bor. Taklif ma'qul degan deputatlar ovoz berishlaringizni so'rayman. Qarshi taraf yo'q. Taklif qabul qilindi. Sessiyamizni ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, sessiya majlisining stenogrammasi va bayonnomasini yozib borish uchun sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. Sessiya kotibi etib birinchi sonli Olmazor saylov okrugidan deputat Azarbayev, Tazabayev, Rajabbayev taklif etiladi. Boshqa takliflar bormi? Taklif ma'qul degan deputatlar ovoz berishlaringizni so'rayman. Qarshi taraf yo'q. Taklif bir ovozdan ma'qullandi. Sessiya kotibini o'z ishini boshlashini so'rayman. Endi ovoz berishni o'tkazish uchun, uning natijalarini aniqlash uchun biz sanaq komissiyasini saylab olishimiz lozim. Sanaq komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya qilinmoqda. Birinchi, Xalq deputatlari Qo'ng'irot tuman kengashi deputati sanaq komissiya raisligiga Husenov Serif Jaxsilikovich. Xalq deputatlari Qo'ng'irot tumani kengashi deputati sanaq komissiyasi a'zoligiga Navbetnazarova Raya Qurbonbayevna. Xalq deputatlari Qo'ng'irot tumani kengashi deputati sanaq komissiya a'zoligiga Ishmurat va Gulhayat Qo'chqarovnalar taklif etiladi. Taklif ma'qul degan deputatlar ovoz berishingizni so'rayman. Qarshi taraf yo'q. Taklif bir ovozdan ma'qullandi. Hurmatli deputatlar, reglament bo'yicha sessiyamizning kun tartibini tasdiqlab olishimiz lozim. Sessiya kun tartibiga quyidagi masalalar taklif etiladi. Birinchi masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 48-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Qo'ng'irot tumanida amalga oshiriladigan ishlar haqida. Ikkinchi masala. Qo'ng'irot tumani mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hamda boshqa maqsadli jamg'armalar mablag'larini taqsimlash haqida. Uchinchi masala. Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan Open Budget Uz portalidagi g'olib bo'lgan takliflarni moliyalashtirish haqida. To'rtinchi masala. Qo'ng'irot tumani bo'yicha 2026-yil uchun tovarlarning ayrim turlari bilan chakana sotish huquqi uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarga oshiriladigan koeffitsiyentlarni qo'llash to'g'risida. Beshinchi masala. Xalq deputatlari Qo'ng'irot tumani kengashining 2025-yil 24-oktyabr kungi Qo'ng'irot tumanida 2025-2026 yilning sho'r yuvish davri uchun fermerlar kesimida ekin turlariga qarab suv limitini tasdiqlash to'g'risidagi 7-13-185-13-185 sonli qaroriga o'zgartirish kiritish haqida. Kun tartibi haqida kimda qanday qo'shimcha yoki takliflar bor? Kun tartibini tasdiqlansin degan deputatlar ovoz berishini so'rayman. Qarshi betaraf yo'q. Sessiyamizning kun tartibini tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi sessiyaning ish reglamentini taqsimlab olishimiz zarur. Quyidagi reglament taklif etiladi. So'zga chiquvchilar uchun 5-8 daqiqa, ma'lumotlar uchun 3-5 daqiqa, qo'shimcha ma'lumot beruvchilar uchun 3-5 daqiqa, muhokamalar uchun 10 daqiqa vaqt beriladi. Ushbu reglamentni tasdiqlansin degan deputatlar ovoz berishlaringizni so'raman. Qarshi betaraf yo'q. Sessiya reglamenti bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi ruxsat etsangiz kun tartibidagi birinchi masalani ko'rishga o'tsak. Kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 48-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Qo'ng'irot tumanida amalga oshiriladigan ishlar to'g'risida. So'z Qo'ng'irot tumani qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik bo'lim boshlig'i Ibrahimov G'ulomjon Kalbayevichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari. Sizlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevralda ko'p kvartirali turar joylarni boshqarish sistemasining bundan viloyatda yetkazilishi bo'yicha
Qo'shimcha tarafından Qirg'izistonning qarori tasdiqlangan бағдарламамен qisqacha tanishtirmoqchiman. Bu qarorda ko'p kvartirali turar joylarni boshqaruv sistemasini yangi bosqichga olib chiqib, xalqqa safoli xizmat ko'rsatuv, boshqaruv uyummarining turaqligini ta'minlash va to'lim tartibini shaxslav және тарауда мемлекеттік басқарудың нәтижелілігін арттыруға үлкен эффектілер қарастырылған. 2026-2027 жылдарда республикалық бюджеттен 1 триллион сом ажыратылып тұрақ жайлар һәм олардың тұтас аймақтарда инфраструктура объектілері құрылады һәм реконструкцияланады. Атап айтқанда, Қоңырат районында 2026 жылда 2 миллиард 484 миллион сом бюджет қаржылар есебінен көп квартиралы тұрақ жайларды һәм ол тұтас аймақтардың ұлы пайдаланудағы инфраструктура объектілерін құру һәм реконструкциялау жұмыстарын алып бару жүзеге 2026 жылда республикалық бюджет һәм жергілікті бюджет һәм басқа да деректерден жамы 1,8 триллион сом қаржы ажырату есебінен көп квартиралы тұрақ жайларды оңалту реконструкциялау тұтас аймақтарды абаттандыру бойынша тұрақ жай бағдарлама тасdiqlanды һәм 2026 жылда Қоңырат районы жамы 374,2 миллион сом қаржылар есебінен сондан 187 миллион сома жергілікті бюджет қаржыларынан 187 миллионнан көп квартиралы тұрақ жайларды басқару жүкімдерінің қаржылар есебінен көп квартиралы тұрақ жайлардың оңалту режесі өтті. Жоғарыдағылар есепке алған алда президент қарарының 1-5 мәселелерін нәзір тұтылған мәселелер тізімде кеңестік көріп Bu hazır salınatılan aytkanız nerede? Qayerdagi joyda 26'da. 2026 yıl Respublika büdjeti есебінен жамы 11 жайда жұмыс болады. Сонан 6 жайда балалар ойнау майданшасы, бір дана қажетхана һәм 1,3 километр тұрақ жайлар алдында тротуар құрылады. Бұл жерде азаттық мақалалары Пакет алдындағы 5 этаж дом деп айтамыз, соның алдында бар, детский площадка. Bu жақта Мәдениет сарайының алдындағы домдар да бар, 16-шы А дом, 10-шы Б дом. Тротуар 1,3 километр тротуар, Жібек жолы көшесінде. Алдын ешкі жерде тротуар істелмеген, сол домдарды тротуар. Sayın deputatlar, Şehirler kuruluna bizde bir ayaklardan bir son dedikleri kanalarını üçgen sularında siz sorun kaysı bir dolma Ballar Maydanşası kurulması деген rejilestir koyuyorsunuz. Ballar Maydanşası Aksaray 15 деген dom var. Aksaray 15 bildiğim gibi solu. Kardeşlik köşesi 60 жай değil mi? Neye baratқанда Vokzalga baratқанда шеп қолдағы жай. 16-шы А жай деген бар, Жібек жолы 16-шы А жай. Bundan Мәдениет сарайының алды бетінде. Содан кейін 8Б деген бар, Орал Мәдениет сарайының қасында Шалбайлауда. Мына Жібек жолы көше бойында. Қарымқастан көше 67-ші жай. Халық банктің қасындағы 5 этаж дом. Факелдің қасында, түзелген домда, Kızıldomda. Ойнау мүмкіншілігі жоқ. Машиналар тығылады, жолға келген машиналар, бесіқананың машиналар. Сол жерде детский Оларға площадка. қандай да бір ыңғайлы жаратуға болады ма? Ойын майданшасынан бұрын шекаралауға бола ма? Bir boşlar машин. Және сол жерде, сол жерде үлкен трехфазный топ жердің үстіне шығылады екен. Сіздің балаларыңыздан шақырып сөйлесіп қой, олар басқаша айтып кетті да, бұндай ақшалар бар біздерде. Шақырып сіздерге келеміз деп хат айтамыз, бұл істеу керек. Ақша шығарсыңыз керек деп айтты. Алдын бұл дом ақиқатта біздегі Қоңырат үй-жай қызмет басқару сервис компаниясына қарайды. Мына қарар, тасdiqlanған қарар 5-ші февраль күні шықты. Бұл дастуршылықта тасdiqlanды. Алдын бұл жоғыда, алдын егер біздің әдегенеме ұшырасып өткен болсаңыз, сол домның тұрғыларының есебінен істеледі деп айтқан болу керек сізге. Бірақ енді қарар тасdiqlanды, ол жерге детский площадка құру имканияты бар. Егер ол детский площадкадан басқа қосымша тағы құрылыс құрылатын болса, сол домның өзіне барып жиналыс өткіземіз. Қандай жұмыстар істелу керек екенін жазып, сметасын есептеп, жыл дауымында бөліп төлейтін етіп, ВСК-ға төлейтін етіп жүргізіп беруге болады. Мүмкіншілік болса, соның сол пәтердің үстінде бірінші домнан бастасаңыз, қалыптарды жиналмады. Олар
sizlerin жаңа шығармасы кредитталатын нәрселер бізде қайда болды әңгімесі түсіндірді. Барып жиналысып біз боламыз, қандай қызметтер, қандай жұмыстар істелу керек екенін көлемін есептаймыз. Дефектный актіні істеп, суммасын есептап, сол жердегі жетілерден бір жыл давамында ол ретінде істеліп, мысықтың есебін істеп беру болады. Белый дом Ақсарайдың алдында да балалар ойнайтын. Өткен жыл Қашар есебінен, Абарнасудың есебінен туалет құрып берілді, бірақ балалар ойнау майданшасы жоқ. Қайсы домның алдына қойған, қажетхана бәрі өзі үшін бар емес. Қажетхана неге? Налогтың алдындағы 2 дом бар, ол жерде канализация жоқ, бөлме 2 дом, сол 2 домда бір туалет бар үшін. Енді азамат тазадан құрылып жатқанымды айтып жатыр, жаңадан құрылып жатқан. Жаңадан құрылып жатқан домларда осы проект экспертиза өткерілмейді, себебі норматив бойынша 36 квартиралық тұрақжай құрылып жатты, 36 квартиралыққа 50%, яғни 18 машин үшін стоянка болу керек нормативі. Әңгімесінде 18 машин стоянкасы бар, бұл үй болмаса экспертиза өтпей қалады. 18. Жатқанларға не дедіңіз, азыр факелдің yanında домға отношение, yani детский площадка, ол парков bilan не болып қалмай ма? Таза құрылып жатқан дом ба, бұл қазіргі бар факелдің қасындағы 5 этаж домға түседі. Şimdi факелдің артына шығады, тұрмасына, жолға түшмейді ғой, сен детский площадка. Orada парковыдан бар. Өзі қараңыз ма? Қысылмай кең жер бар ғой, комиссия көріп шыққан. Hangi жайлардың проектінде бар, машин проектісі? Хамме тұрақжай тазадан құрылып жатқан жайдың әңгімесінде қожалық санының 50% районда нүкісте 100% болады. Городта 50%. Болса экспертиза өткізбейді. Қосымша сауалдар бар ма? Bir savalla ulaşır. Sosyumda kurulatan jayların kanalizasiyasi qanday bo'ladi? Bu rayonda kanalizasiya жағдайы критический состояние да? Районда канализация жағдайы қазір дым жаман емес. 2023 жылы жоғарғы кеңестің президент қарарымен 6,5 миллиард ақша беріліп, жоғары басымды напольный линиямыз деп айтамыз. Толық істеп болды. Кінес 5 кінес реконструкция істелді. Қазір бұл жердегі таза құрылып жатқан домлар, сол жерде қорық мектептің қасында 8-ші кінес бар, сол істеп тұрды, соған жабылды. Енді істегенде бұл мысалы қорық мектептің қасында канализация күн аралай жарылғанда қысқа жарылады. Иә, қазір напольный линия қазір жарылып тұрған жоқ. Алдын дұрыс күнде жарылатын еді. Қазір 2023 жыл басталып 2024 жыл бітті. Напольный линия 6,5 километр қайтадан істелді. Қазіргі бұл 5 томнан 5 этаждан неше дом қосылады мысалы? Ол ана бұрынғы бөлек қараса көтере ме оны? Ауыл көтеріледі, есепталады. Микрорайондікі сол жерде 3-ші кінес дейміз, Туранның домы деп айтамыз, сол домның қасында кінес бар, содан тура Өзбекстан көшеменен тура Деметке шығып кетеді. Таза линия тартылды, Өзбекстан көше істеліп жатты, тротуар істелді, тротуардың несімен тротуарды жағалап, жүріп тұрған линия бар. 300 линия бар. Көшедегі освещениелерге кім жоқ дейді? Енді көшедегі освещение абарласудың балансындағы көшелерге абарласу жоқ береді. Руаттың балансында жүреді. Енді сол освещениелердің түбіндегі тоқтың бәрі атпейді тұр. Азында жүрмін қаланың ішінде. Қарасаң, әрбір освещениенің астында тоқтар атпейді, туалетті байжалға алдық болса. Егер сөйлем бір оқушы балалар артып ойнап қалса, толығын жүрмейді. Олардың кім жоқ деді. Бақын жоқ беру керек қой. Сол көпшілігі абарласудың балансында, руаттың балансындағы жолдарым бар. Толығын атпейді жатып тұр. Olan genel mesele var da ağaçın 7 ya 3'te yapılacaklar. Çok yerlerde ağaçın yapılarını sağlamanız var. Bunlardan hakimiyetin var da жүрсе, dayanalar bu su etmeyiz. Bunlar konstrüksiye kırgızıp, son iyisi takımı böyle insanlarla kırgızıp, azimini gerek derse. Yani ağaç bulma, az da ağaçta buna atlar, perima bu şekilde. Böyle de sağlamalar var. Orada konstrüksiye bu su kırgı olur mu? Hiç olmadı kızın neyle var kuşlar var.
irrigatsiya ta'minlangan joylarning joylarida Yo'q, bu yerda ajratilayotgan ақшасы rasa dum darajada az bergan. Bu keyingilarda usulsiz hisob olib biz hareket qilamiz. yana buzilib bo'lib qoladi. Ular sen qurban bitoba doroshlar aslida sal bo'ldi. Bunun altında tek her bunun altında 200 metre 300 metre sonradan verildi. Arasında daruşku var. Şimdi yolu koşu 10 şey, 10 şey, 16 şey, 200 metreden verildi. O yolun boyundağı salmalara ne ziyan etmeydi. Yani bunlar köprü böyle falan. Bunlar yolda rayların altında da zilyon nizam olarak köprüydü. Onlar destek başak. Zilyon nizam olarak. Muhammed tekliften kelib chiqib, sizlar bergandan keyin pul ajratib qo'ymaymi? Baribir shu narsaga qarab o'tirib. Bunlar ajratılan listede. Kim ajratlar? Özleriniz bana ajratlayıp vermesi bir ajratlar mı? Şimdi aslında dursa aytsanız, biroq hozir bizga 2 milliard 400 ga bergan bo'lsa, biz 7 milliard asos berdik. Masalan, biz qisqartib bunday yo'q qoldi. Zaten zaten çıldırır mı? Biz 7 milyar verirsen хотя бы 5 milyar mı? Benim de hazır son. 7 milyar alıp niye var? 7 milyar verdiğin zaten 7 milyar alıp ne istiyorsun? Şimdi arayın bölümünde bu vakit donların sandığa proporsional bölümleri onlara böyle hayır zaptı sırası. Burada suma az olsa жаңағыдай биыл істеген Az mı 2026 yılda 2 milyar 400 lira öttü, 2027 yılda kadar 5 milyar 600 aldı. Sonra yani 8 milyar dolar. Bunlar usul bitir. Yaxşı 26. 26'da 2 milyar 400 lira 2026 yılda. 2 milyar 400 lira. Ramazan'dan beri var bir konu, muhakkak edeceğiz. Onu Yirmi жетіде hazır bu nege kirib atқан жоқ. 2027'de prezident qararida бар 5 milyar 600 milyon. Bunun içinde жоқ. Hazır ko'rib 2026 milyon. 2 milyar 400 milyon. Yıl to'liq qisib asfaltlanib bo'ladi. Karşı geldi mi? Karşı hatta geldi. Nedir bu? Yo'q. Resmi götürmeli. Ne zaman nedir şimdi gider mi? Көп жұмыс емес, өзі тротуары 1-3 километр, оны ақшасы ажыратылғаннан кейін бір ай ғана есептесеңіз оны. sonda yo'q. Qisqa serpmega va jadvaldan olindi. Va qaysidan bor? So'ng boramiz buni. Endi kelasi oktabrda, noyabrda sonrasi qilamiz. Endi prezident qarori 5-fevral chiqdi. Arada 5-fevral chiqdi. Razzachiga boshqa savollar bormi? Kanalizatsiya aslida ketmayapti. Knizga jamoat yo'llar yo'q dedimiz. Kniz o'z oldidan 16 o'joqqa bir knizga mumkin emas, shunday deb aytasiz. Single bo'ladi, biroq nesa qarshisi rasmida ko'proq bo'ladi. Bunun ishini berayotganda teknikasiga plajatga nega qilib olish. Endi uni qalaysiz? Ya bizlar yan degan bo'lmaydi. Uni alqo'shaq va ashashlar uni olmaymiz. Uni qaytib shunda uni paketlar Qarshi masalasi shishni berib, qarshi masalasini ko'rsatib yozib qo'ymoqchi. Yozib ola qayta yozib. Sonunda yoziladi, qarshisi. Kanalizatsiya o'zi hozir жаңа ishlab turgan rekonstruksiya bo'lib qolgan kanalizatsiya hududi eshikning balansida shu qarasi kanalizatsiya negisi boshqa rayonlarda suv havo vodokanalga qaraydi. Biz yerda buni temir yo'lning balansida bo'lgan, kompressor balansida bo'lgan, endi balansda eshik balansida yo'q, toza bo'lgan, rahmetli balansda o'zida balanslarda jatiladi, shu aniq bo'lsa, bu iyesi yo'q bo'lgandan keyin qo'shimcha qanday bo'ladi?
Belki şey dünyası, doğal ilişkimiz, dünyası, bu mesele kültürlü bu. O yüzden su ocak bizde balans sağlasın dedi. Bu mesele böyle Ya. O'sha o'rnak Muhammed Pasla o'rnak olmagan yoshga vaqtda bu masala ko'tarildi, Rajab ko'tarildi. Haqiqatda buni shish qilyapti. Mirzachi, boshqa savollar bormi? Boshqa savollar bo'lmasa, hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha tegishli qaror qabul qilishimiz lozim. Qaralgan masala yuzasidan qaror loyihasiga tarqatib berilgan. Qaror loyihasi bo'yicha qanday taklif yoki fikrlar bor yana qo'shimcha? Taklif yoki fikrlar bo'lmasa, qaror loyihasi qabul qilinsin degan deputatlar ovoz berishini so'rayman. Qarshi, betaraf yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, ruxsat etsangiz, kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rishga o'tsak. Kun tartibidagi ikkinchi masala Qo'ng'irot tumani mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lari hamda boshqa maqsadli jamg'armalar mablag'larini taqsimlash to'g'risida so'z tuman hokimligi ijro apparati rahbari Jo'ldasov Aydus Rustam o'g'liga beriladi. Marhamat. Deputatlar, sessiya qatnashchilari, hammangizning xabaringiz bor. 2026 yil 7-fevral kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Shuhrat Kengesining 380 sonli prezident qarorining Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjetining 2026 yil 1-yanvar holatda aniqlangan erkin qarzdorlari tasdiqlangan. Shundan Qo'ng'irot rayonida 2026 yil 1-yanvar holatda 1,788 million so'm qarzi g'azna hisobida qolganligi aniqlanib, buning 536 million so'm qarzlari shu vaqtda Qorlar baslamasi fonuna, ya'ni o'quv byudjet fonuna 536 million so'm yo'naltirildi. Bunun qatorida bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 87 farmoniga muvofiq sotsial qo'rg'ovga muhtoj ayol qizlarning o'quv kontraktining 704 million so'm to'lab berildi. Şuradan şu harclar Shuhrat Kengesining prezident qaroriga жұмсалды. Hamda bundan tashqari bugungi kunda qarzi ajratuv masalasini chechish talab etib turgan bir qancha masalalar bor edi. Shularga erkin qarzni qolgan qarzilarni bugungi kunda uchinchi e'tiborimiz. Bunda shu yilning o'zida misol uchun 21-mart xalqaro Navro'z Xalq bayrami uchun 176 million so'm qarzdor shu bayramda o'tkazish uning bayraqsi xarjlar to'lab berish uchun yana bundan tashqari jasliq 9 aylarida o'tgan ayda Qoraqalpog'iston Respublikasi Shuhrat Kengesining boshlig'i borgan vaqtda hujjatlar jasovchi 6 o'nda avariya joylarida jasovchi yuridik xo'jalikning 26 xo'jaligini Qoraqalpog'iston Respublikasining byudjetidan ақша to'lab beriladigan bo'lib, 15 million so'mdan har qaysisini shunga balansli xarajatlar uchun qolgan 26 joyda Qo'ng'irot rayoni hokimligi qo'yilgan tarafidan to'lab berish bo'yicha kelishildi. Bugungi kunda Kishida dunyosida bo'lib o'tganda aytildi, Shuhrat Kengesining o'qijining shotna hozirgi vaqtda 26 xo'jalik uchun ақша solinib Ahmet tarafining 16 xo'jalikqa to'lab berish uchun ishlatildi. 16 xo'jalikqa 15 million so'mdan 240 million so'm to'lab beriladi. Qolgan 10 xo'jalikqa Qo'ng'irot rayoni aymog'ida qo'yilgan mehmonlar tarafining to'lab berish bo'yicha kelishildi. Bundan tashqari 98-66 sabah harbiy askariy qismidagi zarur shart-sharoitlar yaratib maqsadida o'rta texnika jihozlar olish uchun 68 million so'm 700 ming yo'naltiruv hisoblanadi. Undan keyin suvchilar Qoraqalpog'iston futbol assotsiatsiyasining qo'shma ikkinchi ligasi Qoraqalpog'iston chempionatida Qo'ng'irot rayoni atman Qo'ng'irot komandasining qatnashini ta'minlash uchun boshlang'ich to'lim biznes aksiyalari bor ekan. Bu ham biznes aksiyalari ham sportchilarning, futbolchilarning sport formasi uchun 30 million so'm yo'naltiruv
talab etilyapti. Shuningdek bir qatorda Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari ham Prezident Olimpiadasi sport yarışlarının birinchi bosqich Qo'ng'ir tumani hokimi olimpiadasining jeng'ibozlarini taqdirlash uchun ular va sovg'alarni ham medallar olish uchun 26 million 800 ming so'm ko'mitiri talab etilyapti. Bundan tashqari o'tgan sessiyada aytilganday Qo'ng'ir tumani aymog'ida yirik ko'pir bor edi. Shunday hozirgi vaqtda pedalar yo'li o'tgan byudjetga bu vaqtda o'tgan yilda 1 milliard 100 million so'mga javob bergan. Sonra pedalar yo'li qurib hozirgi vaqtda qanday Aqzimen Almazor kentinin o'rtasida ko'pirdi. Pedalar yo'li qurilmasdan qoldi. Bunun tungi yaxlantirish shaharlari hozirgi o'tgan byudjetda освещение o'tqazilishi sababli o'tgan byudjet orqali quramiz. Pedalar yo'li qurish uchun yirik ko'pirlar qurish uchun 4 million so'm jo'natib talab etilyapti. Bunun bir qatorda bayramlar var edi. Bayramlarda da 4 Mart O'zbekiston Respublikasi Ayniqsa Жағдайлар Ministrligi tashkil etilgan kunning munosabati bilan o'ran keyin bu vaqtda Jasur ko'pir jamoasida 92 sonli askariy bo'yining 6 yillig'i munosabati bilan o'ran 40 million so'm, jag'i 70 million so'm texnika va kompyuter jihozlari olish uchun jo'natilib talab etilyapti. Yani siz bu kadar yakın kaldıksa bundan az mı? Kısaca olsun eder. Harcının bayramçılar ise kararını kabul edilir. Sorulardan okuşunca. Qarşı o'tgan o'tgan byudjetga ajratgan vaziyatlar bular qarshi Bu byudjetga 1,5 milliard berilgan. 1,5 milliardga bir lotga 1,5 milliard berilgan. Bir ko'pirga 3 milliard taqdim berilgan. Hozirgi vaqtda Sotimda agrariyasi asfalt istedi. Endi hozirgi vaqtda o'tgan byudjetda ko'chaning yo'li, suvi, Qoraqalpog'iston ko'chaga deyim освещение o'tib turibdi. Освещение hozirgi vaqtda keyingi deydi tasdiqlanib, bugun sessiyada berib turibdi. Endi bu yerda освещение istediğinde hozirgi vaqtda pedalar yo'li xalq qo'yilibdi. Pedalar yo'li quruq sebep o'tirgan. Butun yanvar oyidan boshlab o'zgarishlar va harcamalar, sotsial tarmoqlarda ko'pirning janida pedalar uchun qulayliklar noxas odamlar uchun, invalid odamlar uchun qulayliklar qilindi. Yo'llar tarqalyapti. Shunga hisoblan ko'pirga pedalar yo'lini Şimdi şimdi öyle zikirsin kurtulur mu? Üstü. Aa. Zikirsin. Nazası şimdi ödetiyor aslında. Ya bu yaşa barmayımızda yedi toxtaymiz. Qalpasdan bu şeyga borib ketamiz. Aslında böyle onu buraya oturur mu sokma? Sonra zikirsin kurtulur. Örneğin nasıl adaydı? Başımızda simay. Sokup salınmaz mı? Bu bir adresi de. Bu nasıl şimdi geliyor? Bu bir üstüne samayım mı? Bu üstüne sallamam. Benim yola Öyle arasında. Освещение kullanımını getirmek. Yani o bile sokuldu da ana dese. Köprüden ötüp koyalım. 35 metreden var. Ko'pirga o'tgan qo'yilgan birinchi bir yarim milliard o'zining limiti bor, o'tgan byudjetga qo'yilgan, endi qolgani hozir birinchi bosqichda azminchi aytib o'qiydi. Освещение tarafdori qolgani uchun shuni qo'shimcha erkin xalq hisobidan Bir varda o'quv byudjetda misol uchun proyektning ilgisi proyektning dövründe şahane zakirsizlerin proyektleri olan ko'pirning summasi misol uchun 1,5 milliard limitdan oshib ketdi. Hozir olan 2,5 milliard ақша kerak desa, onu zakirsizlik atkazib qaytaradi. Proyektning summasini olib, proyekt ismini qaytaradi. Buni 2023 uchun Minetavatda 55 tane mekteптің sonunda 1 milliard 200 edi. 1 milliard 200'ün mektepning asxonasi o'tdi. Mektepning asxonasi o'tgandan mektepga asxona qurib 1 milliard 200, 2 milliard 400 berilgan. Santining talabi bo'yicha 2 milliard 400 berilgan. Proyektning
Onun akşamı kapı, akşamdan bir kayıt ediyoruz. Buralara konuşuyorlar, reis. Onun için çetin gelmediği hissettiler. Sarayların hükümetten ayrılırsa, polis bölümünden de kayıtlarda saklanıyor olan kayıtların takılmaktan var mı? Takılmaktan alınır. Ne kişi köprünüzde bağlı vardı. Burada soruyor falan var. Başka da kurulsa alınır. Neden böyle bu? Hadi ayrılıktan zaten ekspertizadan uzlaşsan ekspertizadan bu etkiler. Mesela Aslanası yok. Aslanası yok. Oylardan altında sonra sen kuru verelim. Belgili bir şey içmek yapacaktım var. Öyle bir şey yok. Bunlar hazır atıyor. Oturduğum projekte özgürüm. Kaşak olur ya. Büyük bir hareket ediyorlar da Abdülhamid'in şeysi bu arada. Onlar postuk çıkardı. Hatırlamıyorum var bana. Yani galeriye Başka sonra yok. galeriye koysak Geçen yıl Özbekistan'da yılımız Vajrat Kumaşı'nın işletiş gerekli, katış gerekli. Koşumca sağla var mı yine? Ya artık bu 5'i dedim, Karacalık'tan dedim. 1 milyar 288. Bir yıl. Bence yani arkadaşlar. O gün vücutga verdi. Olanca kontraktga to'lab berdi qayg'imizlarning olaylarida. Buradan Ağustos'tan 160 milyon. Ona hazır vaqtda. Yani prezident Olimpiyadasına dedim o 26 milyon. Yendi bu atam neler alacak? Şahslar bu arada Tuhan bir kutlatmalar, soğuğu, yani medalları var. Onu almışım. Hadi. James Baldwin. Bu neyisi var? Bu ya çempionatta ya buzlar. Birinci buzlar kulübünü Koşumcaya sağla var mı? Yok bu hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha tegishli qaror qabul qilishimiz lozim. Qaralgan masalalar yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatib berilgan. Qaror loyihasi bo'yicha kimda qanday yana taklif yoki fikrlar bor? Fikr bormi? Ma'qul bo'lsa taklif yoki fikrlar bo'lmasa qaror loyihasi qabul qilinsin degan deputatlar ovoz berishini so'rayman. Qarshi, betaraf yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, ruxsat etsangiz kun tartibidagi 3 va 4 masalalar bo'yicha bayonotchi tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari Jumaniyazov Faruq Kamiljonovich mas'ul bo'lganligi sababli ushbu masalalarni birga ko'rishni taklif qilaman. Bayonot berish uchun so'z tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari Jumaniyazov Faruq Kamiljanovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, sessiya qo'shimchalari. 2026 yıl birinchi mavsum bo'yicha rayon aylanidagi ekonomik rivojlanishga qaratilgan komissiya praktikalarida, ya'ni o'quv byudjet deymiz, professorga ham jeng'ozlik topgan so'zlar bo'yicha azimiz bayonotimizni tushuntirib o'tdik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2021 yil 13 apreldagi Prezident qarori 772 hamda 24 yil 30 yanvar kungi 666 sonli qarori bilan Qo'ng'irot rayonida jamiyatchilik praktikalarida 2026 yıl birinchi mavsumda açık byudjet bayramlayan portalda rayonimizdan jami 75 usulumuz bildirilib, solardan komissiya quramı ham tegishli organlar bilan birini-biri takrorlashi usullar moderatsiya qilib, prosesdan o'tkazilib, jami 54 usulumuz keyingi dovus to'plov prosesine berilib, sonra jami 12 milyar 886 milyon 427 milyon 664 so'mlik 8 usulumuz jeng'ozlik topildi. Jeng'oz 8 usulni qo'shimchasini berib qo'yibmiz. Bir aytib o'tsam, endi bir kerak dunyolar. Tradisiyalari bor. Endi bu da axirida nelerin javob bizim o'zimizning belki forumda ekonom summa degan şeylerimiz bo'ladi, o'tgan yildan. Qolgan aslatlar va solarni tushuntirib o'tsin. Paralar Prezident qo'lida 2026 yil tasdiqlangan yerlikli byudjet umumiy xarajatlari o'quv byudjeti uchun bizda 20 milliard
501 миллион 542 мың сом қаржы қаратылып, сонdan бірінші маусым үшін 10 миллиард 250 миллион сом 771 мың сом. Қосымша деректердің есебінен жаңа айтып өткен 536 миллион. Қосымша дерек мысалы 2000 алды. 536 миллион 400 мың сом жөнелтіріледі. Bundan басқа да 2026 жыл 1 январ қалатына қалдық 1 миллиард 793 миллион 201 мың сом. 93 тиын сом есепталады. Ал 25 жылға бекітілген үнемленген қаржылар бар. 348 миллион 416 миллион сом 416 мың 753 сом болып, жәмешілік критикарында 2026 бірінші маусым үшін февраль һәм март айларында болып өткен дәрежелі бұқаралық белсенділігі қоры қаржылықтар жаны 12 миллиард 928 миллион 788 мың 843 сом жөнелтіріледі. Мен айтуымыз мүмкін 20 миллиард 501 миллион сом параметрлер. Қосымша кейінгі маусымда республиканский бюджеттен бөлінгені үшін және қосымша бұл беріледі. Себебі 20 миллиардтан асып кетеді. Өткен жылдарымызда 28 миллиард болған болса, биыл 30 миллиард кетеді. Қосымша деректерден қосымша пулдар бар еді. Солардың есебінен көбейіп кетеді. Бірақ параметрі статистикаланған бюджет бойынша 20 миллиард 415 миллион сом. Ал енді жеңімпаздар 8 ұсыныстың комиссиясы болса, жаңағы бастапқыларда айтып өттім, басқа беріп түсінбеген жеріңіз болса, соны жауап. Endi menda bir savol borda, kecha ne bilan bir o'zgarish kirib kelayotibdi, senatorlarga, Oliy Majlis deputatlarini ne berdi, open byudjet bo'yicha yo'ldosh chiynasa, qo'shimcha ularga usunuz beriladigan yeri bor. Shu bilan bizning rayonga belgilangandan shu bilan ishlatiladimi yo qo'shimcha pul ajratiladi? Sana 500 milyon aytib o'tsangiz, 500 milyon o'zi top 500 milyon respublika byudjeti degan. Yo'q, bo'lmas. Umuman shu Deputat, senat deputati. har okrugdan kelib chiqib tavsiya etiladi. 70 salto. Oğlan değil bu. Keyingi ana 8 orada oldu. Hadi 7 oturuyordu ki şimdi 8'si qo'shimcha akşam toptu bizimizde. 8'ini gidip kaldı. Akıllı takmada. Hakimata gittiler 330 milyon so'm ayolmasi ekonomik qaytardi, so'nggi yutdi. Ular qo'shimcha bo'ldi. 9-10 o'rinda turganlarga jarimiga senatga berdi. Senatda shu narxdan oldilar. 2000 bölüp aldı. Shu pul hisobidan qo'yib qo'shimcha pul ajratiladi. Qo'shimcha berdi. Qo'shimcha adini olanın o'zlarining tashabbusi bilan bo'ldi. Birinchi masala bo'yicha savollar bormi? Rayonimizda menimcha 8 lotimizdan eng muammolar bo'lgan yerlarni deb o'ylayman. Endi birinchi masala bo'yicha savollar yo'q bo'lsa, ikkinchi masalaga o'tsak. İkinci mesele bu boyunca 2026 1 yanvardan başlap deyilgen edi, alkogol өнімдері пиводан тысқары. Резиденция құқығы үшін және umuman ауқатлану қарханалар тарапынан алкоголь өнімі пиводан тысқары резиденция құқығы үшін жиынлардың шекленген ставкалары 20%-ке шейін арттыру уәкілдігі беріліп жатыр. Республика мысалы жиынға түскен түсімді толық бұлдарды район қалалардың бюджеттеріне қаралған бойынша бұл алдын 2025 жыл 25 декабрда УРК 11.05 салды нызамның толығыншы қосымшасы текарланып, енді бұл жалпақ тілді түсіндіретін болсам, енді бұнаяқлар азыр салаттың несіне керек кетеді. Umuman алкоголь ресторан мысалы болатын болса, пиводан тысқары да, ол пивон азыр мұнда кіргізіп қойған жоқ берген. Алкоголь өнімдері мысалы, umuman ауқатлану жерінде сатылса, аймай 150 мың төлем төлеп тұру еді, аймай. Бұл лицензиядан тысқары. Енді соны 180 мыңға көтеріп жатыр. Содан түскен түсімнің несі толығымен район бюджетке беріледі. Ал енді бұл ауқатлануды бір өзіміз, ал кафелерді, мысалы ресторан дейміз кафелерді, бұл жерде алдым 300 мың сом аймай төлейді. Мысалы қанша молдарда алкоголь әкелінсе, мысалы пиводан тысқары, коньяк, әмес қосылып кете береді, арақ. Оны 360 мыңға несін көтеріп жатыр, 20%. Енді оның есабына қарасаңыз, сол кеп шығады, 360 мың аймай төлейді. Оның түскен несі район бюджетке қосымша түсім болады, соған пластикалық берсеңіз не қылып еді, енді қосымша мұны айтып. Енді бұл объемға қарап етіле ме, ой сапламен? Объемға қараңыз, аймай тасықланған, аймай. Бұрын 300 мың болса, енді ол лицензияға дейін төленеді.
Bular просто аймай мысалы енді сорадық. Ол 100 литр араға келу, 100 литр араға ұят деді, ондай емес. Общий 300 мыңнан 360 мыңға. Ооба. Оны көтерген себебі олар Onun жылдық несі бар ма? Районда неше сом бір жылдық. Шамалы. Енді бір айда мысалы кафелерде 360 мың болатын болса. Неше кафе бар? Я оны бірақ есептеп қоймады. Ол салықтан алынады. Мысалы бізге түсетін бюджеттің көтерген себебі кешегі ретте өткен жылы бюджет параметрлары Өзбекстан бойынша не болды? Бұны қосымша районға бюджеттің қосымша болсын, район рауажандыруына деді. Көп нәрселерді әлі болғанша беріп жатыр ғой. Соған сіздің алдын жәрдем берсеңіз. Bunu көтергенде қандай неге Основаниясы 300 мың сомдан болып тұрған уақытта енді республика деген жері бар еді. Қандай да қысымда республика, мысалы Винзавод өзінің несінің Ташкентте республикаға төлейтін азаматта қысымы бар еді. Толығымен беріп, сәл қымбатырақ қылып, райондағылар өздеріне программалау. Қайтақта республикада өздерінің бензоводлар төлейтін құрамы бар. Бірақ біздердің районларда өзімізге келіп жатыр. Основаниясы қосымша жаңағы айтып отқаным. Qachondan kuchga kiradi? Bu tadbirkorlardan bir Birinchi apreldan boshlanadi. Tadbirkorlardan masalan, tadbirkorlar kafeda qiladi shuni. Belirlenen şekillengen satçılar da dostlar. Belirlenen şekillengen 300 bunu koydu. Altılı bölümlerin fibodan başka realizasyon koşul jigin. Dostlar, bu bölgede altılı satatçılar ayına tadbirkar 300 bunu bölüm gerekiyor. Dostlar, gençsiniz. Dostlar. Diğer Odan artıq olmaydı. Bu muhafazalar mesela kafe, restoranlarda ücretin bu kadar. Belirlenen şekillengen satçılar 2026 yıl көтеріп жатырмыз район үшін. Бұларды қарада шекленген, белгіленген көрсетпесе, артықша алу қалалар болып қалады деген қарамай көрсетіп кетіп жатыр. Көтеріп жатырмыз да шекленгеннен қысқарып көтеріп жатырмыз. Қосымша 9-ші бәндіне қосымша қосылып жатыр да заңның. Заңда өзгеріс бар. Сол основание болады да ертең Саланың 360 мың, ана 180. Салықтан болғанда, мәселен, 2025 жыл, мына жиыннан пәлен сом түсті. Мәселен, 2026 жыл, мынандай түсу несі бар деген. Оны темада салық негізі. Оны салық бар да. Зор бар деп дейміз, Біздер қымбатлаған қосымша. Бюджетті қосымша. Ғана төлейді, тадбіркар үшін ауқаттың нені кіріп кете береді оны. Атылған өнімді егер халал тойхана болатын болса, аймай өзінің сертификатын көрсетіп беріп, лицензиясын төлейді. Екі мәселе бойынша. Атлантик төлеметкенде онда халал деп айтылған ғой. Шоның несіне қарап, mesela Атлант бар ғой да. Төлемейді. Төлемейді, халал деп. Бірақ сол Атлант ішіндегі сәл жерде бір спиртный сатылған болса, үлкен штраф. Ikkinchi masala bo'yicha ma'ruzachiga savollar bormi? Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi 3 va 4 masalalar bo'yicha tegishli qaror qabul qilishimiz lozim. Qaralgan masalalar yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatib berilgan. Taklif yoki fikrlar bo'lmasa, loyiha qabul qilinsin degan deputatlar ovoz berishingizni so'rayman. Qarshi, betaraf yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, ruxsat etsangiz kun tartibidagi 5-masalani ko'rishga o'tsak. Kun tartibidagi 5-masala Xalq deputatlari Qo'ng'irot tumani kengashining 2025-yil 24-oktyabr kunida Qo'ng'irot tumani 2025-2026 yilning sho'r yuvish davri uchun fermerlar kesimida ekin turlariga qarab suv limitini tasdiqlash to'g'risidagi 7-135-13-185 sonli qaroriga o'zgartirish kiritish to'g'risida so'z tuman suv yetkazish xizmati davlat muassasasi boshlig'i Turiyev Nurbek Jumaboyevichga beriladi. Marhamat.
Göz kışı şorucu dövülmüşün Komurat rayonuna 93 milyon 300 milyon metr kub su muğdары ajratılған болып, район аймағында өз іскерлігін жүргізіп жатырған ауыл бұқаралық һәм фермер қожалықтарына бөліп берілді. 2025 жыл 4 үй өкімді үй19-135-13 һәм 185 К/25 саны шешімімен тасқыланып, лимит критика 2025 жыл һәм 2026 жыл шоруju үшін жұмыстары әмелге асырылмақта. Қазіргі уақытта 2025 жыл һәм 2026 жыл шоруju үшін лимит тасқыланған һәм бүгінгі күнге келіп, айрым фермер қожалықтарының өз іскерлігін тоқтатуына һәм жаңадан іскерлігін бастаған фермер қожалықтарының қосылуына байланысты шоруju жұмыстарының лимиті қайта бөлістірілді. Құрметті депутаттар, бүгінгі көп шығылған халық депутаты Қоңырат район кеңесінен көріп шығып, тасқылап беруіңізді әмелі жәрдем беруіңізді сұраймыз. Arızaçıga savol var mı? Savol var mı? Şoruş boyunca ana hükümetin daimi komissiyamız tadan ko'rib chiqib bu masalani shu savollarni so'qma fermerlar bo'yicha. Tushuntirdingizmi? Bu yerде фермерлердің көбінше түсінбей отырған затлары айтып жатады, платформаны біздер көре алмаймыз ғой, заң бұзылып кетуі мүмкін ғой деп. Біздер қашанда бұл сессиядан тасқыланғаннан кейін өзі суық салу деген платформада депутаттардың рахамы болады, қарары, ВИК деген жаңағы көрсетіліп, соны кіргізілгеннен кейін бет ашылады. Оған рұқсат берілмейді. Соны қашан біз сессияның қарарын кіргізіп қойып, міне фермерлер кесіміне осы фермерлердің кесімін бердік, осылар бар деп көрсеткеннен кейін нақты ол бет ашылады. Оған рұқсат жоқ бізде. Unda qo'shimcha savollar yo'qmi? Ma'qul bo'lsa, rahmat. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi 5-masala bo'yicha tegishli qaror qabul qilishimiz lozim. Qaralgan masalalar yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatib berilgan. Taklif yoki fikrlar bo'lmasa, qaror qabul qilinsin degan deputatlar ovoz berishimizni so'rayman. Qarshi betaraf yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, bugungi sessiya muhokamasiga qo'yilgan masalalar to'liq qarab chiqildi. Sessiya ichida faol ishtirok etganingiz uchun kattakon rahmat. Shuning bilan xalq deputatlari Qo'ng'irot tumani kengashining navbatdagi 28 sessiyasi yopiq deb e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli deputat, o'chirdingmi?